Kani ketika batisi TV, bat Pdiang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School nong mansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian bau Menteri Rangba Kejala Meghalaya, Conrad Kongkal Sangma, ula penkelai ya kejing batekam hakakan hon Menteri jong ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Hakaba ula syemnuaru ya Tnad ke bakmi yaki kam korbari Kejala na James PK Sangma. Bat IT ya kini Tnad shoba lakmen remboi. Nakaliang keseng People's Democratic Front, keseng san partai kebaya senrap lang bat kini ke Sorkar, kala ay ya kejingero ya Menteri Rangba Kejala. Ya kani lapan pau da wei neki Menteri Sarkar juga neki Sarkar uba mikmat na kaseng PDF uba hamlet sendoling ha kejikran kerpang batkat batisi TV. Kong hi sukuk a na ko beliau chumista. Nomor ba usria ha na bat pakam tisi ku ka portfolio taba kadiam takdika DCA. Di dalam kedua hingga stu ba kam kolong KBE dari Menteri pada pej pada bersama jubakli Menteri Stom ban pej ba di departemen kebenaran ko janga persang menteri penting pej kewasai ban kebaki pak ba kin UI adur ni terkam komiti menteri janga saka langsung hawat tum ke parti komiti minister argun jangka PDF Habis kalau kita kajeng yakran lagi pun kita balang beribat ke kajeng mamihab yang kementerian bikat tu ni isu kebah pibitiba lapan sengau syausiam lai yakran persa badu di deklar jiru ni dekat bagi kolit kita dalam bagi pok dekat MD pok kami tu di sutrat bah usiam ulas kap dia kebah ni perpan yang jungi berpula semua yang kahum deklar macam ujian bersama ikan tinggi appreciate marba apa kita sengau usang usak kata di pasutrat dia apa appreciate kami lagi kumka kinhon kabang yakran bos yang nong ban weng James komunisar kata kami keren mar kata kami ke marba kami ke kamram jungi ki parti balik kita marba ni yakran lor ki isu bang ikan ki isu ke ba dekho bar ka portfolio ke ba bar James kamlong pai ba bro khoi ulai nyum ulai thum mikri ibar khoi ti isu pitang ya ti isu ba kre ka kam long yong pe kalau kamta usia muskap pauskap laweng no ekta ka ba ngie pen pa bangi mereka job nong bangi ong iku ban no po ka kabinet kata gemla batkular ka song apa chief besar ka song po ka parti NPP ka ba permit yang mereka kampung juki